Asinibingelele babukeli. Libito lami ngingusipho sethu Gwebo. Ngitabe nginethulela donation olithambe embili kuleli viki. Ngonyama imhlaba inkosi Mswati wesithathu ithelekile eveni leGhana lapho khona yemukelwe indvuna yetiko latangaphandle lakulela live. Silo semhlaba ingwinyama inkosi Mswati wesithathu sitheleke eveni leGhana lapho sihambe khona hambo lisemthethweni. Sihambisana nenkosikazi Make uLamagongo. Ingwenyama yemhlaba imukelwe esikhumulweni setindiza induna yelitiko letangaphandle kulela live ekutseto ablakwa leyo chiteke nakacitsa kumukela sona silo semhlaba silo semhlaba sibukela imigidvo yakhona eveni leGhana le kubonakele ukuthi ingwenyama yemhlaba imukelwa ngenhloko molenkulu futhi ke nangawo amasiko elivele yaseGhana. Nzimbube emhlaba bese ichubekela kuyohlangana namengameli walela live lapho ifike khona yachubeka nekubamba tinkulumo tasegumeni lapho kuchubeka neqiniso abhlobo emkhatsini walamavela amabili. Ingwenyama yemhlaba emva kube ihlangana namengameli walela live bese seyiphindze indlulela emhlanganweni lapho khona induna yetangaphandle kuleli impunga Pholilesha Khantu kanye nenduna yetangaphandle kulela live basayinike isivumelwano sekubambisana kwalamavela amabili endzaweni letehlukahlukene. Ingwenyama yemhlaba itawuchubeka ibambeke imihlangano khona ke eveni leGhana njengoba live leGhana ligatse ngalabovu ingubube emhlaba kulandzela ukuthi amalungiselelo bekatsa asetulu kakhulu kwatise ukuthi kuta inkosi yemhlaba kulela live. Tinkhomba lebetikhombayo ukuthi nangemambala kuta inkosi yemhlaba ngokuthi bekama ningi amalungiselelo lebekentiwe lokufaka ekhatsi kube kwakwati utfombe tengwenyama yemhlaba etitaratini talulela live. Kanti ekuchithe evikini leliphelile kwaba nemalungiselelo lamakhulu lapho khona kuvalwe ngisho tikolo kwalungiselelwayo ukuthi kuhlobe lapho kutakhona silo semhlaba. Ibhubezi laseSwatini liyabonakala ukuthi lingilelo lihloniphekile ikakhulukati kulela live laseGhana njengoba laseGhana nalo lingelinye leligcine wona emasiko. Ingwenyama Mswati wesithathu lamhla iphefumulele baholi bemdzabo belive laseGhana. Ingwenyama ivetile ukuthi buholi bemdzabo ngibona bukhomba indlela leya entuthukweni. Silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu lomuhla siphefumulele boba betikhulu belive leGhana lapho ingwenyama yemhlaba ibabongile ukuthi selo bayigcinile imihambo yesive sema-Afrika ngokuthi buholi bemdzabo buchubeke bube khona kulela live nanoma besebenta kanye nebuholi bamanje lekubuholi lobeqhamuka khona emaveni angesheya. Imbube emhlaba ivetile ukuthi kuba khona kwebuholi bemdzabo kungilobo ke lokuletha imvelaphi yesosive sema-Afrika futhi lokuphindze kulethe nawo ke umlandvo kanjalo nokuthi nangabe kunetinhlelo tentfutfuko letifikako tifanele ukuthi tifike kanjani leto tinhlelo titasisenza kanjani sona sive lesiphila kulowo mmango. You are prepared, and therefore it means that the central government can now again rely on traditional leadership, especially to find ways and means of how to continue to develop the country. The traditional leadership is the one which is always find ways and means of how to they know the challenges and the difficulties that country, each traditional leadership especially is going through to find ways and means of how to continue advice to all the country executive so that the traditional leadership especially to find ways and means of how to continue of developing the country. The country always have first-hand traditional leaders, especially for any country to find ways and means of how to continue. You need to do a lot of research. You need to understand the situation and then be able to come up with the answers and the solutions. Find ways and means of so that you can be able to address all those country from the traditional leadership, especially rich African history, find ways and means of how to continue. Is the pioneer of independence on our continent. This exemplifies the spirit of Africa
where borders are transcendent and our shared history unites us beyond our differences. We are looking forward to the grand choir of chiefs tomorrow, where we will witness different performances by the chiefs. We recognize that Ghana's chieftaincy institution, enshrined in Article 270 of your constitution, reflects a similar reverence for traditional leadership. Your chiefs serves as vital links between the past and the future. This parallel is not coincidental. It is a testament to the enduring soul of Africa, rooted in its traditions. It is proof that our governance systems can evolve without losing their essence. As we reflect on our history, we acknowledge the profound challenges our traditional institutions faced during the colonial era. Some leaders resisted oppression, while others made difficult decisions to protect their people. The transatlantic slave trade and similar tragedies remain painful chapters in our collective memory. Likhali linakekela abantu labaphila netimo letahlukene. Selemukele tipho letichamuka kubomake basewesele letitawusita kunaka abantu labaphila ngaletimo letahlukene kuleli khaya. Inkosikazi Makela Ngangaza le isibonza selikhali linakelelake bantfu labaphila nekugula lokwahlukahlukene. Lo muhla emukele tipho letichamuka kubomake belimenyano le bebekatse bawodlula-ke khona kiyo inkosikazi kude kusitakale labo labagcinwe ngilo lelikhaya. Inkosikazi ibongela bomake ukuthi njalo ngeminyaka bayaya bayivakashela befike bathule lokho lebakuthulako futhi bashiye nemthandazo lokwenta ukuthi kukhululeke inhlitiyo talabo labanakekelwa ngilo lelikhaya futhi-ke bakhonene ukuthi bathole usizo ngalokho lokunikelwa ngibo-ke bomake belimenyano. All our efforts are perfectly in line with the Sustainable Development Goal number 3, which requires integrating palliative care into our health systems. We are therefore pleased that Bomage Belmanyano faithfully stand with us as we do our best in making this dream of ensuring access to palliative care attainable. Siyabonga Bomage Belmanyano. As the Bible says in Proverbs 19, verse 17, he who is gracious and lends a hand to the poor lends to the Lord, and the Lord will repay him for his good deed. Our God sees the good work you do in reaching out to help others through hospice at home. And indeed, it is our prayer that the Lord, who is faithful in his promises, rewards you for your good deeds. Continue doing what God also expects you to do for others. Your work also gives our nurses a reason for visiting our patients with hope, as they are able to help them with the necessary supplies that you graciously donate to us. We are forever grateful for the support we receive from His Majesty's government and other stakeholders and partners. And recently, Sibonga, the municipalities of this kingdom, and Nabobonke, who have come together for this knitting challenge, even the elderly. The elderly people in our cities, Siyabonga kakhulu
Even as you rest after retirement, we appreciate that you are contributing to the needy of this country. Over the past 35 years of our existence as Hospice at Home, we have seen the unwavering support to our cause and mandate. We may be a small organization with a big task, but our capacity and ability to sustain the work before us has been largely through the support from the government, stakeholders, and partners. For this, we shall forever be grateful. Lokhulumele indvuna yelitiko letempilo umcondzisi khona ke etiko uvetile ukuthi balitiko bathota kakhulu ngalo mnikelo lichamuka kibo make belumenyano wabonga nayo ke inkhosikati ngebuholi balo buhle lobenda ukuthi kube nebudlelwano lobukhulu nabo bazalwane. Asinawukhohlwa ke kodwa singihospice nyalo kubonga make ngangaza ngendlela la hola ngayo aphinza afake isandla ekusisiteni nitawuconza ukuthi hospice i-NGO akasurvive ngalokunye ngaphandle kokusitwa njengoba nisida nalo msebenzi lomkhulu lowendekako nasenende lokho uhamba usite umhlaba wonke walelive la kaNgwane because indawuconza ukuthi kunebazalwane bethu labangakaphatheki kahle thinking simo lokuso lesihloniphekile. It wouldn't bother anyone to be part of this hospice, but it takes someone who's having a passion and understanding ukuthi sonke singabantwa bakaNkulunkulu. Anzike nemaja le kachamuka heaven leningizimu Afrika abengilamanye lanikelako kuyo inkosikati tipontshi letawulekelela ukuthi kuhlale noma kulale labo labagcinwe khona ekhaya kuteke impilo yabo ibe ngileyo lengcono. Unkulu welive la kaNgwane umhlonishwa Russell Dlamini sewubuyile eveni kulandzela ukuthi angenelele umhlangano webaholi bemave i-US Africa Summit level 7 lase-Angola. Umhlonishwa Mvulankulu Russell Miso Dlamini ubuyile ekhaya emva kohambo lwakhe lolusemthethweni lapho bekade awomelela silo semhlaba ingwenyama inkosi uMswati wesithathu emhlanganweni wemave ase-Afrika kanye-ke nelive lemangisi elibuke imizabalazo ethuthukisana kutemabhizinisi. Umhlonishwa Mvulankulu ubike ngelihambo lwakhe waphinze wabika nangokuthi uthitheke nakasuka khona eRwanda wasewehlela eveni laseMozambique lapho nakhona bekamelele silo semhlaba lapho angenele khona umcimbi wegubha iminyaka lengama-50 live laseMozambique lathola ke mazibuse. Sikhonile ukuthi siparticipate kuwo lo msebenzi siphinde saba nesikhathi kuhlangana na-senior advisor waye President Trump lokumuye babe Mossad Balad Paulus ngiyacebisa leli gama likhwenya nakubita saphinde sahlangana ke na ambassador wayo i-America kuleti tekuthengiselana lo ngabe Troy Farrell simsebenzi ke uhambe kahle kakhulu lengakuchaza nje ukuthi bakhona ke laba khombise umdlandla wokuda utobambisana nelive la kaNgwane nabo ke batenda bangatendi kodwa bendiwa ukuthi budlelwane nelive emkhathini welive leAmerica nelive leseSwatini bomlobuqinile impela nasethi enkhulumeni tethu bakhombisile ukuthi bafuna ukusekela kakhulu live la kaNgwane lokhu bese baleni nje kwacaca ukuthi kubhekekile ukuthi live laseMelika lendlela belisekela ngayo tempilo eveni itawuqhubeka isekele ngaleyo ndlela belisekela ngayo lokusho ukuthi asikabheki ukuthi bese sokuyancipha sibheke ukuthi kube ngiloko noma kube ngcono basethembisile ke ukuthi utawuba njalo laba phethe bebamene uhulumende weAmerica. Mvulankulu ubikile ukuthi uhlangene nelibandla lelibukeketho nenhlangothi lebhizinisi khona eveni leMelika washo ukuthi leli bandla liyathembisa ukuthi liyafisa ukuhlanyela imali khona eveni laseSwatini.
Ngekubambisana nemalingani lababalulekile, inkampani yakahulumende i-NDMA seyishelele tinsatselo umfundzasikolo lotawubahlomisa kabanti ngekubika tindzaba tekubheduka kwesifo se-foot and mouth. Kusekela imitamo yelive laKaNgwane ekulweni nekubheduka kwesifo semlomo nemasondo i-foot and mouth lesibheduke enyangeni lephelile esifundeni saseshiselweni, inkampani yahulumende lephunga tehlakalo i-National Disaster Management Agency ngekubambisana nebalingani lababalulekile kufaka ekhatsi litiko letekulima bahlele umfundzasikolo welilanga linye wetinsatseli letichamuka kuto tonkhe tindlu tekusakata letikhona eveni ngenhloso yekubahlomisa ngelwati lolubanti ngalesifo kute bakhone kubika kahle basabalalise nelwati lolungilo. Mabhalanelo omkhulu wetiko letekulima Sydney Smilane utsi babone kumcoka ukuthi imilayito isheshe ifike kubalimi futhi ke ifike isesengiyo ngako kwebetindzaba ngibona bababambisa kakhulu kulolu hlangothi. Sitseke nasibuka ekusebenteni kwethu sabona lokho ukuthi kumcoka ukuthi information ihambe iyofika kuma farmers. Le singenda mhlambe sibonelo sokuthi ama farmers kufanele atilethe tinkomo titojova. Sinakileke ukuthi nabangayitholi le information ukuthi kumcoka kangakanani lokuletha letinkomo vele sitaba nayo challenge. Bantu ke labasibambisa kakhulu kulomsebenzi we-communication kuba ngewema journalists. Ema farmers kufuna ayithole le information inguloku lesuke ingiko le office noma mhlawumbe etikweni eMinistry ka-Agriculture. Kunetinombolo letimcoka la letifaka ekhatsi nje ukuthi sijova tinkomo letingaki ngelanga sitawujova kuphi nekuthi lo msebenzi vele sitawubamba kanjani. That is very important information lesiyibona ukuthi ifanele iyofika esiveni. Kumcoka ke lokuthi leyo information ibe accurate. Sandile Thwalalo ngo-Operations Director ka-NDMA uthi lenkampani kanye nelitiko letekulima bayasebenzisana ekulweni nalesifo. We are working closely with the ministry. Nzansi Bashito ukuthi there are current operations that are on the field where we are partnering, I think, with them in terms of offering coordinated support and also when the procurement abe melula. Dinengi kakhulu tingcinamba letifike nalesifo even lakeNgwane kufaka ekhatsi kulahleka kwetimakethe netekuthengiselana. Lesifo sihlasela tilwane letinenselo lehlukene kabili kwanyalo sisatholakele etinkomeni kuphela laKaNgwane. Kodwa ke litiko letekulima lithi njengoba imijovo ifikile ngemsombuluko live litawutama konke lokusemandleni kulisana nalesifo. Umndeni wakahlatshwa uMahlanya awuboni ngasolinye mayelana neliva lilashiwa abatali. Indvombi yakhona lenzala ikhala ngokuthi ayinetiseki ngendlela bomnakabo labacembula yalona lelifa. Kunekungaboni ngasolinye emkhatsisini webantfwana bendvodza emndenini wakahlatshwako uMahlanya. Bonisile Hlatshwako lotichaze njengendvombi lenzala yakulomuti ukhala ngokuthi dzadzewabo lomncane kanye nemnakabo lomdzala babambisene ngekudla imali yerent lephuma etindlini tekucashisa kanye netitolo. Uthi leli lifa lilashiwa abatali babo kepha-ke imali abayitholi ngekulingana. Lokunye lakhala ngako ukuthi dzadzewabo lomncane ucosha abantwa bakhe ekhaya athi ababuyele emakubo. Uthi lokumvisa buhlungu kakhulu ukuthi kunebantfwana badzadzewabo lomdzala naye longasekho emhlabeni nabo uyabacosha athi ababuyele emakhaya kubo athi lapha kusekhaya lakahlatshwako. Ngibongisiwe Hlatshwako. Sengingisisi lomdzala losasele lakhaya. Singumndeni longu-4. But asibambisana asiboni ngasolinye. Asisakhona ngisho ukungena endlini kaMake. kaMake kwangena bhuti wami lasibhoni kanye nemkakhe. Ngikutshelwa ngisisi wami ukuthi akangene khona wamthathela lo mfati. Bekede ngisho imali yekuthatha umfati. Kungimanje lengikhala ngakho. Bamfana bonke kunele kushona makwabo kwathiwa abaphume baphele la ekhaya ngoba basibo bakahlatshwako. Kunye nebamfa bami ekhathi. Kunginyalo ucabene nemfana nami ngekuthi akakhoni kumsebentela la kushoko. Wakhiya indlu, wakhipha impahla takhe tonke ngaphandle. Kwathi kusenjalo sakhona ke kuvula singene. Nasingenile bavula bathatha lo mnyango wonke kenyalo bawufaka ecebeni bahamba nawo. Nemali yemarent siyahlukubeteka ngayo. Abafuna ukusinika ngendlela bayayithatha. Ithenge konke basitshengisa ama receipt sayivela ithengile. Ngizamile nekuya kaMaster ngaleyo mali. Abakhona kulandzela
imithetho leshiwo ngumaster ukuthi awuyithinti imali yemuntu angakasho ningakavumelani noma ngabe khona lesitagazathi abasitsheli ngesikhathi nekuthi sitawudlani sitakwenda njani akangenelani yena uyasebenza ulatha udla imali yetinzanzana over 25,000 la idlile lo mbuta ukuthi le nathi sebendile ngishona bhuti wadla imali lenganga 5,000 mina angisebenzi angivakali noma ngikhuluma ngalokuthi mina angisebenzi konke lokho kuyasigongonya noma usikhuluma nabhuti akakhona ukumtshela ukuthi wrong ngekuthi uyena umboleka imoto unemoto yena. Sikhulumisene naye etsatse wabo lomncane lovedile ukuthi ude emavili angabakhuluma njengoba tsatse wabo wambophisa itinkantolo kanjalo nasemphakathini ngako umelelanga lokuthi liyawudekwa khona itinkantolo nasemphakathini. Make Ana Dlamini wasesitsheni ukhala ngokuthi indvodzana yakhe ifake izingane zayo endlini yemkakhe. Make Dlamini uthi lokho akukho nani emthethweni. Make Ana Dlamini walapha endzaweni yasesitsheni ukhala ngokuthi indvodzana yakhe lebekadze inamakoti seyicoshe umkayo yangenisa singane endlini yemfati. Uthi lokumvisa buhlungu ngalendzaba ukuthi singane semntanakhe sihlala ngalokungekho emthethweni njengoba angazange athathwe kanti-ke futhi uhlala endlini yalomfati. Sokuthi makoti wahamba ngenxa yakhe bantwana basele baleni abasatiwa ngumuntu mina ngiva buhlungu ngalabantwana ngoba kwanele afika yena kwahamba lo makoti wami ngiyamcela ukuthi angumdzingi la ekhaya ahambe ngoba usebenzisa indoda lo makoti nemabhodo wakhe konke kwalo makoti usebenzisa kona ngoba mina bengihlala naye vele la ekhaya lo makoti lo mdzala lekashada naye lo bhodi yena umuntu osemthethweni nalabo bekhakhakhe nje bakankosi bahamati vele ngabo labamchuba naka emshadweni lona ngimati nokuthi wakabani noma ngaboshwa nje ngaboshwela umuntu lengamati ngothi ngikuphi kubo manje umphakathi awuvumi ukuthi uhlale nemuntu ungamati ukuthi wakuphi ula endlini lo sikhuluma nje bacile bantwana bahlala ekhaya kubo ngendlela yokuthi phela kasabafuni lo ntombadana kumahlanya mahlanya bavuka ekseni bedela esikolweni ekhabonina wakhe abolo makoti lomdzala ngesizathu sokuthi lapha sekuyabacosha kasabafuni lo makoti labantwana uthi bamnukela abantwana uma basuka lekumahlanya nje sithe lesiganga kumakhada nyala and futhi lo makwabo nje kumvisa buhlungu naye kumphilisi kahle ngalabantu abakhe nje wase utholakala uyafutha la endlini manje sesiyabasabela nalabantwana ulala ungena kulendlu yalonina walabantwana apheke khona ekitchen asebenzise titsha takhe wethu anganatitsha lo muntu wethu akuphethe isikhwama khonze ekhaya naketala uma ke tinsathelo talomsakato tifika ekhaya kaDlamini yesitsheni tikhanze dzatsi lokukhulunywa ngaye akhona kepha ke uvele wativalela ekhathi endlini lokwende kokuthi tinsathelo tingakhona ukukhulumisana naye. Kodwa-ke setamile ukukhulumisana nayo indvodzana yamake Dlamini levedile ukuthi ayifuni nani ukuphawula ngalendzaba kepha yena latawukwenda utawuthatha tinyathelo letisemtsetfweni njengoba sekunetinhlamba lesitivetwe nguye make wakhe. Asitishaye isitibeke lapho ngwane lomuhle ekufisele ukubukela lokuhle etinhlelweni letitawulandzela usale kahle.